drugi HTML tutorial, title i link tag. U ovom tutorialu objasnit ću vam primjenu title i link taga. Sad, i naravno dodat ću i kako se pišu komentari u vašem izvornom kodu. Sada, da biste zapisali title tag, pre svega da vam objasnim šta je title tag. Recimo kada otvorite, kao sad ja, moj pretraživač, vi vaš, vidite ovdje ovaj tekst. Taj tekst je zapravo title, zaglavlje. I to zaglavlje, taj tekst možete mijenjati uz pomoć title taga. Zato je i on kreiran. Pa naravno napišemo title, ovaj početni deo title taga. Evo recimo razmak, pa zatvorimo title tag. To je to, znači ovaj title tag. Sada, ovdje upišem tekst koji želim da bude prikazan, pa ću napisati HTML tutorial. Sada, kada snimim i kada pokrenem ovo, tačno vidite ovdje da taj tekst koji sam već uneo, on sada se opet pojavio. Sada, link tag koji sam htio da vam pokažem, link tag zapravo u sebi sadrži više tagova i to iz prostog razloga što se smanjuje potreba da svaki tag imenujemo drugačije. Pa unutar link taga imate više tagova. Tako napišem link i napišem ovdje rel. Rel je skraćenica od relationship, odnosno veza, srodstvo, i tu ću napisati u srodstvu sa kojim tagom želim da se poveže link tag. Pa naravno ja želim da to bude ikonica, za ikonicu, odnosno sad će vidite tačno šta, to je ovo ovdje. Što je ovdje papir, to ću ja sada promijenim u nešto drugo. Zato stavljam ikon, dakle link, rel, to znači relationship, sa ikonicom. Ikonicu želim da mijenjam i onda dakle ovo rel, to je atribut, to zapamtite. Ovdje dodajem sada href. Sada ovo href može da vas zbuni, ali ovo h je skraćenica od hypertext, a ref od reference, odnosno ovaj atribut, kada stavim ovdje znak jednakosti pa navodnike, on upućuje na URL gdje se nalazi naša ikonica. Pa sada, da bismo zatvorili ovaj tag, nećemo više pisati kao ranije što smo činili, evo ovako. Tako nešto ne postoji za link tag, već samo kost crta i zatvorimo. Sada, unutar navodnika href atributa stavljamo URL ikonice koju želimo. Pa ću ja recimo na iconfinder.com, to je ova adresa, da nađem neku ikonicu, pa ne znam, recimo probat ću Sapphire, to mi prvo palo na pamet. Sada, evo recimo vidite, ovo su recimo ovo što se kupuje, čim je ovako prešarano. Vi tražite ono što se ne kupuju, to su svi ovi koji nisu prešarani, pa recimo ovo. Sada, samo desni klip, copy image URL, ubacite ovdje, tačno tako, nebitno što je ovako dugačko, snimite. Idete opet, ne morate ići stalno ovdje, pošto već vam otvorena stranica, nego stisnete F5. Kada stisne F5 ili idete refresh, nebitno, vidjet ćete kako se pojavila ta ikonica koju sam želeo da menjam. I to sve pomoću link taga sa atributom relationship, a svojstvom icon. I atributom href sa svojstvom URL-a. I to je to. Sada, ono što želim još da vas naučim su komentari. Šta su komentari? Komentari su zapravo osvrt prilikom kodiranja, da znate gdje se šta nalazi, da vam ne postane sve mnogo konfuzno kada mnogo kodirate pa imate mnogo linija koda. I onda počnete da se pitate, a gdje mi je ovo, a gdje mi je ovo. Zato se koriste komentari. Pa recimo, ovdje sam napisao title, sad ću napisati jedan bezvezan komentar, nebitno. Kada pišete komentare, to učinite ovako. Dakle, opet otvarate onu zagradu, stavljate uzvičnik, stavite dvije crte i sad pišete komentar. Pa ću ja napisati recimo
što znam, title tag, opet dve crtice i zatvorite. Kao što vidite, ovo ovde je samo komentar da ispod toga se nalazi title tag. Tako ću lakše znati kada sljedeći put kliknem Ctrl F i sada recimo ovde kucam title i idem find, on će prvo to da mi nađe. Sada, recimo mogao bih ovako da iskoristim komentar, to je bitno isto da znate. Ako bih sada ovde, gde piše HTML tutorial, stavio komentar i ovako stavio HTML tutorial, pa ovde napisao ovaj završni deo, ovaj tekst HTML tutorial više nije tekst unutar title taga, već je samo komentar. Tako da, kada ovo snimim i kada ovde refresham, vidite da sve ovo što sam napisao postaje tekst ovde. Bez obzira što je ovo komentar, ovaj title tag je, tako reći, veće važnosti i iskorišćava to kao da je tekst, a ne kao da je komentar. To je to što se tiče ovog tutoriala, hvala što ste pratili.